Time goes by so slowly. 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 Jeg er en ung kvindelig kandidat, der stiller op for Konservative til byrådet i Randers. Vil du også have unge, friske kræfter i byrådet, ansvarlighed med borgernes penge og et attraktivt Randers, også for studerende, så stem på mig den 17. november til kommunalvalget i Randers.